Эми Ханафи мазхабына келе турган болсок, биздин Орта Азияда элге таркалып, ошол Мухаммад бин Хасан Шейбани, имам Абу Ханифанын эң жакын шакирттеринин бирөөсү Мухаммад бин Хасан Шейбанидин шакирти Абул Хафсил Кабир ушул жакка келип, биздин Мавараннахр мына Өзбекстан, Самарканд тараптардан. Анан ушул жакка биздин Ханафи мазхаб таркаган. Biz daima ушул мазхаб окуганда башка бир мусулман бир туугандардан бир каккы, бир сөккүлөрдү угабыз. Ал ошол Абу Ханифа чыккандан баштап азыркы күнгө чейин эле. Себеби душмандар, көрө албагандар дайыма ошондой кылып, көрө албастык кылып, хасад ошондой боло берет. Бирок Аллах Таала каалаган экен ушунча жылдан бери мамлекеттер башкарылып, өзүнүн күчүн жоготпой, ар бир мезгилге өзүнүн жообун берип келет Ханафи мазхабы. 600 жыл Осман империясы Ханафи мазхабы менен мамлекет башкарды. Аббасилер Ханафи мазхабы менен мамлекет башкарды. Салажика, башка Газнавилер бардыгы Ханафи мазхабы менен мамлекет башкарылган. Бул мазхаб жөн эле мында китептерде жазылып калган эмес. Татбик ишке ашырылып, адамдар аны амал кылып мамлекет башкарылган. Бүтүндөй мамлекеттин маселелерин чечип берген. Аскари жактан, саясий жактан, социалдык жактан, экономика жактан бардык жагынан. Ошон үчүн бизде китептерибиз жетиштүү, бардык маселеге жооп бергенге. Бирок ошол кээ бир адамдар эми аны жакшы көрбөйт, же болбосо анын устаздары бир башкача түшүнүктөрдү берген. Абу Ханифа хадис билбейт, анын келтирген далилдери алсыз деген дайыма күмөндөр, шубхалар дайыма эл арасында таркап келет. Ошого да бир аз токтолуп кетсек. Эмне себептен Абу Ханифаны хадис билбейсиң деп айыпташат. Bizde жүздөгөн китептер жазылынган Абу Ханифа чоң мухаддис алым экендиги. Ибн Абдул-Бар деген Малики мазхабтагы бир чоң алым бар. Ошол өзүнүн эмгектеринин бир эмгегинде айтат, Абу Ханифаны мухаддис, хадисти жакшы билет, сика, алар алсыз дейт да. Сика деген хадистеги бекем. 200дөн көп алым күбөлүк берген. Өзü bir adamdın muhaddis ekendikine ek adamdın göğülüğü jetiştü. Bırak bizden ustazımızın ustazı Şeyh Abdülfattah Abu Gudda Raf'u ve Tekmil degen kitabında, öz Raf'u ve Tekmil bu İmam Leknevi'nin kitabı, ağa düşündürme janagınday redaksiyalap neme жазганда ошол жерде айтат да. Men 20 emez, 2000 emez, 10 eli adamdın attın eskereyin silerge, 10 adamdın güvölügü silerge jetişti dedi. Oşolorun arasında en çoğun muhaddis alımlar. Kim? Ahmed ibn Hanbal, Abdullah ibn Mubarak, Şu'bat ibn Haccac, Yahya bin Ma'in, dünyada çoğun muhaddis alımlar. Anami bir Abu Hanifa'nın jaktırbagan adamlar Abu Hanifa jattoo jagынан bir ara alsız degen sözdөрдү айткан. 1 2 3 4 10-20'nın arasında 2-3 adamdın sözü etibar kalınmaydı. Jadagasa kebirki alımдар aytkan. Eğer birörөр Abu Hanifa boyunca jaman söz aytkan bolsa, Abu Hanifa'ga hiç kanday bir ziyanın berбейт, belki özüne ziyan berет. Az şu ağacı eştekeni bilbeyt, ilimsiz desen, sen akmak gelsin deydi. Şonda öyle bir kişineke çoğu ağacımız. Abu Hanifa'nın maskavı bütünдөй Orta Asya'da, India, Pakistan, Kıtay, Amerika, Avrupa, bulacağı Türkiye, dünyadaki Müslümanların 3'ten 2'si Hanafi maskavında. Anan oşol Abu Hanifa'nın hadiste alsız degen sözdörü su geçmegen söz. Bir iki adamın sözü var. Anı da galımlar çıkarıp koyuşkan. Göre albastıktan aytkan. Emne sebepten Abu Hanifa'nın jattoosu naçar oşon üçün hadiste alsız dedi. Anın bir nemesi var. Abu Hanifa
hadis rivayet kılууda alektengen emas, fiqh menen alektengen. Kim fiqh menen alektense, bul hadis menen alektenbesile özünden özüle bul jattoosu начар экен, hadis bilbeyt, bul fiqhga kirip ketти. Çok Abu Hanifa fiqhtın hadistin fiqhi menen kaymagı menen alek bolgon. Jönler oturup al an fulan qala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem bir an fulan qala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem degenden göre bir hadisten hükümdörü çıkarıp adamlardın meselelerini çeçkeni jakşırak. Abu Hanifa şonu jogorу көрөт. Hadis rivayet kılıp oturgandan göre Peygambarımыздın hadisinden mаңызын çıkarıp namazın kanti okuysun. Daratın kanti olasın, kaçan daratın buzlat, kaçan orozon, acın, oşu menen alek bolgon. Oşondan olan birinci sebebi Abu Hanifa'nı hadiste alsız eşken. Ekincisi, Abu Hanifa şunday şart koygon hadis rivayet kılıuda. Al şartı eğer koyula turgan bolsa Bukhari, Muslim en sahih hadis mi? Dünyada Bukhari, Muslim en sahih hadis şu iki kitapta. Eğer Abu Hanifa'nın şartı hadis sahih boluşun bir şart koygon. Oşo şartı koysa Bukhari, Muslim'de bir de hadis sahih bolmamız gerek. Al qanday şart eken? Hadiste ustazdan uğup atkanda, men Temirbek ustazdan uğup atam hadiste. Bu menin ustazım. Hadiste uqtum bu, uqqan жерinde jattaşım gerek. Jattap kayra bul jaka jetkizim 2 yıldan keyin aytıp berem bu hadiste bu kişiге, 1 yıldan keyin aytam bu. Şul aralıkta сөзсүздө jattagan abalda bir dagı vakıtta esinden çıkıp kalbaşı gerek dep şart koydu. Söyle Peygamber'in hadisi. Anday şartı bir daha muhaddis koygun emas. Oşun üçün İmam Abu Hanifa hadisleri azırak rivayet kılganda fiqh menen alek bolgan. Eğer al şart koyula turgan bolsa, Bukhari, Muslimdegi hadislerdagi mine sahih bolboy kalmak. Al güçlü şartты koygun sebep Peygamberimizin sözün bir başka adamdan başka adamga jetkizgende şunday bekemdik boluş gerek. Men Temirbek dosuman uğup durup жазып aldım dağı bir aydan keyin anan kitebimi açıp bu kişiye aytıp bersem jarabayt. Ne jattaşım gerek men. Oşonduktan dağı İmam Abu Hanifa hadisler oşundan ulamanan jana şartты koygondagı hifz, jattoo uqqandan başlap ötkörüp bergenge çeyin jat bolup turuş gerek dep şartты koyup turup özü hadis rivayet kılbagandan keyin adam da düşünüp kalgan. Şunday jattooga şunday çoң şartты koydu da özü rivayet kılbady. Demek özünün jattoosu начар eken degen жыйынтык чыгарган. Бул туура эмес. Abu Hanifa'nın 100 000 degen hadislerdi rivayet kılgan. Oşol janagı Muhammed bin Hasan Şeybani, Abu Yusuf, İmam Tahawi rivayet kılgan hadis asarlardan bari Abu Hanifa'nın hadisleri. Asar Muhammed bin Hasan Şeybani degen 3 tom kitap var. Okusanız ne? Semi'tu an Abi Hanifa. Abu Hanifa'dan uqtum der rivayet kılar. Bu şu Abu Hanifa'nın hadisleri bolgonu İmam Abu Hanifa rahmetullah aleyhi hadis menen alektenbesden balki hadistin mаңызы oşonun fiqhi menen alek bolgondugu üçün ошондой деп адамдар эмне кылышат, айыпташат.